Priyachikloni phain koyarni India Meteorological Department mate IMD hin pen ki pachini pon Arabian Sea long mongvepi tej ki thur pon hir kang tang thumucha jila pen Omana det pen chenglok Yemena det adungarai na thu ke Japon je phan angring thepik hangjang pusi pachini pon Lasonsi Priyachiklo ni phain koy Bhomtarni India Meteorological Department mate IMD hin pen phirangke tomaphan ki pachini pon hut Southeast lapen Southwest Arabian Sea along pressure ki jum hega jok depression chiman pon tanglo lapen Bhomtiar ni an malom mabangke mongvepi ki thur ponji angring thepik anlo pinpur pon me labangso mongvepi ki thur lo pulotangte Arabian Sea along pining aning kanang bongsi hinipo Indian Ocean region ang kangalong si labangso mongvepi ki thur ji angring do potsi tej puamen earpon lo Meteorologist atum ahin pen kai ki amatsi mongvepi ki thurlo pulotangte mongvepi ki damje to warakrong along kido tibok terai det lapen muni da tumaphan kachire lapen kachisik je phan pachini pon berlo athe mongvepi ke japon hut kupu konat angdeng tong ke damjine lapen kipali damjine bangte pangthek bet thek thilang kidam tang wosi ka chiklo hut Arabian Sea pen mongvepi biparjoy ki thur pon hut sitame ke cheng hut ke northwest atowar na thusi Japon lo bons tame aphia bangke towar chelar pon plot si India det Gujarat alongri lapen Pakistan det Karachi na thusi thlodam ronglo National Desk Report Karbing Long Line